Central Security Force punna chatlaga yengsilubada nung thomjalakpadagi koigi SDPO gi koi staff ama fo yauna koigi SDC gi staff ama yauna IDP amada asokpa nanghan ki haiba wafam ama khak thamdioja sam tang lakchana leiriba Central Force changuriba Central Force me amarakta kharabadi du muknaramba thoknaramgani adubu Security Force yauraga IDP singna masagi mayumda changhalaga community ani maktadi lanjenaribani IDP loinamak leinaribani adubu yengakpa matamdadi Security Force ka punna changaga nung thomakpagi wakhalon ama laibasisu karamba ground gi laibano haibasini duga hairiba lengaki resettlement ki process se masi tasengna mai pakadra haibagi wahang amasu amuk thoklakli hoja masi swaim ta kamai thamini hoja nang question je multiple way am kata ni nate ado anyway ai samin jara ga harake lengak na sakpo wasakti akhoi gi laron bi wasak haja batare ko aduna haibde laron bi da handana yeng moi kada to habanate ado khongman am chongkan da ko he do adu gi wai ni government ki wasakti lengak ki wasakti yumthong kuding de ising phangale hujik ke si de phangina trawo mane oja adu intro kogi ozabi mola koizamna complaint to ja quota mind to again but he himself is part of that kogi kahta federal system of government ana government ki koi member of parliament or miyamna lawra ini manipur da tawriba thabak sing se akoi gi si da ngatang wen tawre masi gi se BJP government na yamna miyamda machin thire sina traw haija adu ta ga di resettlement process march tomang da ngamni hai ta ga di akoi madu gi pai government to manipur da dum anakuina pahandinge ngamni ta ga di adu kai haija ta akoi gi babu singh gi oina haija aina dana babu singh gi oina ase March 31st ki se aidi project library tu ni bagi lema khong mi da koi kantor sat kanda kena to ira am to han adu ta ga di resettlement ki process kai no step by step procedure koi gi kena dai hona Jampur de hona til koi gi Imphal West ko lewa kadangban Kotruk Phayeng sigi lewa site ma'am down to up to zigai ba kangpo people da ali proper procedure ngi makada thobok to hogo da bani resettlement process hore du gi ta akoi gi timeline am da ngamni haibu di government ki manan ba policy ma miyam da kitang pangdan na policy ma ya ma haibu di khangde adu haibu na amane khut kachinga manada ta ga di kai karani khut kachinga manda bana to haibu khabar gi akoi host hybrid to IDP sing da pure mind tore nangen usa ba jaga do kai kam jaga no haba kan sida koi kuki mayam prop ki matate am dai mamang du so koi gi no mayang kap thar na lem khong gi area dom site jam legre adu entire stress tu ni sing khong mayam chini akoi na sang mangam tisa adu ta ga di sang mangam na kai to wi tai Manipur 70,000 troops na leja plus akoi gi sagi leba forces में आमगा reserve forces में आमगा सिगी से खुलाई लोई पाए नहीं सिग खुलाई पाए सिंग से साक चु अकोई की सारा हेन बमी चु अमो तनते मकोई चप चाबा sanction पे नहीं UP नहीं अदु ताकदी हाय बमी आम CRPF वगैरह RF वगैरह BSF वगैरह paramilitary वगैरह reserve कांगू वगैरह army वगैरह सिन नबीरो ना अदुगा अकोई की national highway 2 गुम्बा अकोई ले में आम सिंग से nga thambiro akoi sogri yung bita ta mita tra khudingi ek paibam leitar kana no lam hendu jo atare mi ka sanga de battalion ka sanga de na akoi gi so tok chusin haja batare akoi gi freedom of movement constitutional right amane jo adu tade adu ju pipiro na adu de ke ngamri chingkong chingya da thambiro thame yam phare but karma policy program lege akoi gi changan na bagi step by step process yawe but adu di sahidi yam ngasi hayeng do pot na chatre tare
Jadi mga tara ama kun nama sang do pung atani loi bulusin tagadi adu akoi gi ngasi hatok na kan da hayeng tenu sina wa adu order wire ni aduna matam sangani masida akoi ni yenga da wudi khathuna reconcile to na ba hona bada government na yam chuna to ge natraga amuke na fracture to na ba ngan du thwaina no hona ba kan su yawi bra haibagi keno do yam kupni yenga da bani kanto haibis da akoi phai pawi manga kukina ai samuk yawi ada akoi su bunker thugai bra do bobo tong sang ne akoi manipur ha mo ngone kuki territory kuki territory sang kan da pau phom sang sang se ai samang na akoi mang pang sing angang sing taw kan puru ne ami di yawi ko marta adu makoi akoi na madu power kan sida akoi power kan sida akoi halo ana hai to akoi gari mang da lai adu thole mi sing da akoi da lap chen thora kan sida akoi ju numit da akoi shire ne yim da cha ha pu no hai bi phem ne to usina sina di kan bi na akoi jing si hinga thora ko ne adu hai ba jaga da te yam phajaba jaga ni hekta re-establish to se habdi matam sang ne hata di leiba magi dynamics hajaba tare kuki ga maitai ga ana lenamba close oina lenamba jaga aduda adune ma yamna kitang problem ti oina hairje adu tari matam sangi sangani ngasi hayeng de ta yaroi but process amadi haw ma thok dai adune hawrje but process haw bai se kyamna akoi positive oi mom the feedback phangadra na jaga akoi gi magi results kyam ekta koina santi pame koi myam nusinar se hawi yagadra ana mafam dugi matungina situation ni matungina jiga haiba irang si tholei bani amadi disina pram hona tagasu yaroy maramdi ujik le film se di masa haibirni singjing paidna nung thana changen idp masasu ki ni ujik idp jum haninge hawane kana no tusa pusal le dun yana ren khalasini assurance pire ko kram halore maitai na su koi kuki halore kuki na su maitai halore khalasi kana no han changa la kuki kana na kunda to su impal na taga koi maitai kana no aham bat su jam pusa to jo yang pusa to jo adu ta gade madugi leiba keno se matam sangani wound has to heal but matam majna di loina ma soft to ya apagi leiba lanjing to hali German lan apagi palang thugai wari bo ai jadna adu peace and reconciliation hajidi on the political koigi ideology of the state government and central adu de kyam mabukchen senga thok to ge hadi nango de mi de lere khulai ju pi de nga pangam de kai no habne ai wa hang de adu ne nahana manipur yam mong tana koi security se PBI bane but security ki ahobale kai mami holino matik saw mi thamakanda alta gadi manung lu kenom leibra haibu gi wahang du wa ni ta main thamjage okay, takat jari waja